Tariki 28 mweri uyu Mukenya o wothe uri ukanyitikana akihuthira maratathi ma minyore ni agatacukirio ikinya ria kiwatho. O ne thutha wa thirikari kuhitukira ministry ya maundu maria maturigiciirie kuga ati ndigucenjia murugamo wayo wigi kunina kaimana uhuthiri wa maratathi ma minyore. Akeria na andiki ya mohoro mwandiki mukaru ministry ni ya maria maturigiciirie Charles Sunkuli ni augite niguo gutigirira bururi ni wegwatira kioneki kia mwaka wa 2030 no muhaka uthondeki hamwe na uhuthiri wa minyore ukorwo ukihurano naguo kaimana. Kenya will be a middle income country where its citizens live within a clean and secure environment. Ona kuri uguo ni atitirithetie na kuga ti minyore mithemba yothe igukorwo ikihurano nayo na oho onania muhiano wa mihuko iria irikoragwo ikihuthika. Remember, we are not banning all the plastic materials. Most of these industries produce multiple products. The carrier bags is just one single product. There are so many other products like the tanks, the poles, and other materials that have not been banned in this regard. Ona thengia ya maratathi ma minyore gukorwo ari ugwati kuri maria maturigiciirie no makoragwo mari ugwati munene kuri mahiu hari kuongerera uritu na gucungiriria gikuo. Kwanza ng'ombe ikikula karatasi hiyo ni ugonjwa tayari. Ikigonjeka kidogo hiyo ni kukufa. Hata uitibu namna gani hiyo ni kukufa. Na hakuna dawa tutapatia hiyo karatasi itoke. Hakuna. Vile ilikula ndivyo uliona pale inatoa hivyo hivyo. Kama ilikuwa yellow itatoka ikiwa yellow. Kama ilikuwa green itatoka ikiwa green. Kama ni black ni hivyo hivyo. So hii kitu haina dawa yote. Ndagitari Mugashia ni aratariria mogwati maria maumanaga na kuria nyama cia ng'ombe iria ikoretwo ikiria maratathi ma minyore. So when animals consume these plastics, we are likely to be exposed to dioxins and other similar chemicals. There are other chemicals which look like dioxins. We call them dioxin-like compounds. Now, the bad thing about this is that dioxins are known to be cancer-causing. Kuringana na ministry ya maria maturigiciirie uri ukanyitikana akihuthira maratathi ma minyore aritungagio ndoco ya makiria ma ciringi milioni 2. Riu no thiku ithano tu turatara niguo watho wa kuhurana na minyore ukorwo ukirutithio wira na ministry ya maria matuthiururukiirie niyugite thirikari ni ihandite mateti niguo gutigirira watho ucio ni wakorwo ukirutithio wira. Ngiribotera Kameme TV njitagwo Wanjiru wa Njuguna.